Turabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze. Ni Ibendera TV ukomeje gukurikira uko bwije nuko bukeye. Turakwibutsa gusiga igitekerezo cyawe n'inyunganizi yawe kubera ko ibyo utugezaho bitwuzuriza amakuru tubashakira. Meddy afungiye i Remera azira gutwara imodoka yanyoye ibisindisha. Umuhanzi Meddy yatawe muri yombi ahagana saa 8 z'ijoro ritambutse atwaye imodoka yanyoye inzoga ahita afungwa. Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru nibwo uyu muhanzi yatawe muri yombi. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Marigoreti Umutoni yabwiye igihe ko uyu muhanzi yaraye afunzwe kubera gutwara yanyoye ibisindisha. Yafatiwe i Remera nka saa 8 z'ijoro ryakeye. Amategeko ateganya ko umuntu wese ufashwe atwaye imodoka yanyoye ibisindisha afungwa iminsi 5 akanatanga ihazabu y'amafaranga 150 y'u Rwanda. Polisi kandi yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda gutwara abanyoye ibisindisha kuko bigira ingaruka kuri bo ndetse n'abandi bose muri rusange. Turabashimiye cyane, tukomeza kubahamagarira gukurikira ibyo tubagezaho. Ni Ibendera TV, ugira amahoro.